Hymn number 418. 418. Aching na may nangge. Hymn number 220. 220. Wang tang jing ma minik wanda to omla.
tàu amat tai lạc
information hatu ke yelak po China dam nang ok pushine tuman amai kau ma bu namyang ma mailak phai ma tuman candle distribute namyang man dio jinga problem namyang lak to jine se hatu youth executive short pu nyui mo nyui akyang ma ngonang hayanga among mo to I ka mo nyui akyang ma ngonang to khai ok pushine balcony ma short palano amai kau da lailak jine se yo po to China dam nang hiyang tuman moila ne VIP seat reserve na miyang bu ato tumane singha sa yelak pa tu ke China dam nang hami already ngau show bu to ke yoye singlak chine se lungmai che yong lan da yoye phan phalak chine se tu ke yelak pa yu pa to China dam nang shot yang ba tuman chang ya bu volunteers tuman da amyang ai pholak to chine se yelak pa yoye singlak chine se ato ke yu pa to China dam nang Aman fai tenyi bu libu hobu nok salan tau kan masuk na damnang iman pai manso sobu ngaulan phagu mailak ai dam wang ada eme ye pai sobu ngaulan ya gai
Game number 362. 362.
Ya, teman chamsa, Mumbai sebejembua. KBCM yom nongma, chamsa kawang de emakemlak cina bayangopu kadalan. KBCM pumainok kaya, yobakema namno paibu Christian noktanlan. Ya, imana sodangopu socheng agyangna mengangonang. Yoi koloni, yoi wartma, iman pongjong yanang. Tay ingopu hibak jama, moksa, kupa kia, tauba kadok lembu kaya. Kansep mongmeng hat mongcha, teman songda ya bayangki. Ya teman sebejambua, li bulan, imana taupu noksa kadalan. Yang mabu noksa pongjong, sabayong bulan, iman tay tau yanga. Tau kia sabay yong bu hibang ma, numan sa ichi hayang buay pumainok, chateli hayang kawang kadalan tuman chamsa, yakap yanga numan pay yobay kembuma omnangsa. Adama lep yanga diadumana a prayer and candlelight service tau bataydam tumana jona tailang monang. Bulan asayda mongmay yanang. Tonight we are gathered here to remember every precious life lost and to remember every family and individuals affected by these calamities. We are gathered here to remind them that even in this darkest hour of grief, you are never alone. As a community, as a church, we stand in solidarity with you. Therefore, I invite everyone to be a part of this service with a solemn heart in prayer so that we may together find comfort in God's presence alone. Kawang tuman pay lamwaya payangki tiaw yelakpa tabataydam jona daiba. Kawang tuman pay umlak chingna toywanga yoplak chingna pajay puman associate pastor Saida Hibak Ebatamnang. Mulan ma tau yop kaning. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Achau ayin kawang. Konyak kadong ma sabayong bu mungsang mongmang bu hado hatpa. O oba muntaun meo tau kie ngayang ai. Naman phai chem se khumjing ma koloni ma. Nang minyong hemlok ngawi yubakam ngok balan. Oba iman tek dowe. Deambu daidam tuman chune dining nang tuman pe kai. Chong ba mawang yang ta ngawlak hemlok lak. Sagi ngawlan ilak yubakam lak. Chape meja se daidam mangok bugie ling chune Taiwan de. Chau ba ba nang sapsi kai. Nang wong kai hayang tuman dio nang anyaw laibu ayong pa. Nang sausan bawa anyo. Nangaulan temhan yang candle lighting service hado namano Taiwan de. Oh ba hado ba taidam ma semai se okpung ina tempau se. Hado ba taidam hado ba nyuicing teman ien nang yaksa hade sama demai. Jesu Christ tamen mo ba nang nayo puai dolan se mo ba nang mongai yau. Amen. Teman pay taidam lem suba. Anbon ngau. Welcome address. Pajay L. John Pumainok Secretary. Saida Hibak Ebatam. Jindawang sampha ang bude diabu taidam jongba. Sa daw yung buwa KBCM bu manok suching man ma. Jimbu bang yuhade anpun ngawlak chine. Daw yung nang hibak hayang iyan may pada maka onde taman muilana manyong paha. Date 19 July 2026 nap
wak lembue libu iman kata tat yume atama KBCM member ne ngoyengki ane alolano KBCM mu chamse kawang de yupe kama local laye paibu ayalane ngoyengki dia atau me special taidam ya buah libulan iman cingne mun tahun me cingnyoi bu teman jamse teman mongsang mong mengbu teman cude mongsang hangkiyi tema halak cine ana teman mong yamai bu haulak cine candlelight service temyanga dia hado macimbu chau se yalak pa dongalan china temnang pumanok suching man ma welcome ngau ilak cine dai dem ngobu kie to sokonowa welcome ngau ihunang anpun ngau ihunang dia dong man ba do taidam chama sapuyung bu mongsang mongmeng taidam chama yu pakamlak chine pai ngobu teman pai honorable minister teman pai pai JCL John Inok Nyong teman pai deputy commissioner Mon Commandant 42 Assam Rifle and President Ba Wibu KU officials, President New Wibu KNSK officials, ENSF President, President Wibu KSU officials, Executive Secretary Wibu Konyak Pangjamubu Wibalan, 11 Ward President Wibu Ward Pimubu Chairman Secretary Lan, Ane Montown Macham Sengobu Sister Churches Mabu Pastors Ane Pumanok Elders Lan, KBCM Nyomba We Paingobu KBCM Social Nyobalan, Ane Hado Taidam Mongham Pabo Kie Paingobu Maidam Yapalan, Tiabu Taidam Wangengulak Chine Pangyuhau Kayu se ngaulan phabu kie montaun me jingyoi ngobu Christian la amailan awang ne naman moilan de yini bachi su Christ aman me mong mai yabu pune yabu dongalan chana tamnang yoyo nok sa wong bong tu show ma pang nang bai hayang boi tia an bong hipak amai chama teman bai cham sengobu che naulan nyai laulan nyu palan kadu nyumbu yana tai bu chine pumanok suchinge hado taidam ja ya ha se nan pheng bu ki muilan hongli mong moi bu phai au yen ocean pai okyang ki pumanok suching man ma naman muilan mong mai ya pe usbu adongalan chene tamnang aji inanga special program ekta de invite Quranishna amar honorable minister aro DC dujun bra loina government officers kan aro civil societies la leaders kan sister churches la pastor aro church la elders kan kiman jun special invitees thagishe apni khan laga time busy tight schedule thagibo walibi time philaigna aji candle light service attend gurula aishe KBCM deacon board aro KBCM laga church member kan namde apni kan sobke warmly welcome kura itu janai dia se aro aji yede apni khan ahabra itu taidam itu program do bisi bhal ekta taidam hole program hole ase itu karne aji mokhan yede taid program doa pra departed soul khan gibi rest in peace hobo koina mokhan biswas kore ase aro kiman jun ahina ase apni khan sob ke ishwar brahe assist kori dibo de koina church behalf te short te moi welcome speech iman koi di ase thank you taidam police wow sangsi ngai bu te lei bu hipak sadaman phai visual tribute KBCM media team kaya namno atamna
is hard to look at the wreckage of our neighborhood once we call home. However, we do not look away from this pain because God does not look away from it. We know behind every images we have seen tonight, there's a story which we would like to honor tonight. We have two survivors who will testify God's goodness, even in the time of grief and pain, to glorify God. Ya tamana tauba leibu hipang ma tamana screen ma ngibu tauba video da leiwanda moilan yonga mongda takatay nang ang nei ikama hipak chama hadawa yoi colony yoi ward UB Chingsimlan yonga ngata sapa yoi noksa ngopu nyoi cheng hayang boy tinyi UB lan yenang yoi nok yenang yoi phaibu kadalan yenang kadok nyu kadalan chingna hadawa kadok lembu nyoi ching chase tay no ok hayang taukia ngi no ok hayang boy kada adam chingna hadawa chen dokta chen akam yenang pu pungau chana menga malak ngonang ya anukashi wawdo tamyanga hangga kawang sepsi yaka iman yanatam tauba pungau amai saki phalak china tuman phai pache yenai let pomai inatanba hayanga jainau hetwang lone survivor of his family sa imnia cha phai ma cha se tauba saki phalak china hibak yalak china ebatamnang to sambhabu tiabu chongba nyumba moyang jambu Kristen kadalan teman sapai yongbu cai yang taubat item ya jambu de minyong hanang moilan khonggembu singlak jingna tawa nagamis mchanga woni Bosong mohan ke hatsa walaga kotha to idui kotha koilibu mohan khorde bosong Sunday morning uthanai mohan bisnare thagise edu time de to moire pacha tuida maiki mohan bisnare thagaram de muri ja edu tingyu bra kokai papa ma tuida bra mati ase pani line slip pani ahai na ase khore pura pani haina ase duke ekbar matab kuribi babra jaisele uthina jaise pisi ahagana dikhaba mo khore khoraigana mo chuta lagaigana utise uthadende maigi bi mo laga pichi de aise enega do taido nervous kala khore majo wala khore rukise tingu khala khore moido opor wala khore tin duida khor dhakaba moiro ekta wala khore madab kuribo amni do itu wala ge rukibu na ekta wala khore chari dia asle edu demde mati aha do bole do moi pichide thaga edu chen mai ge ekta do moi pichide aha moi pichide thaga edu mai gi do morise mojun do chawal time de pani pisi aise pon gure bole bi para nai edu time de Jai jabo, aibe mati thakabat, evale jai jabo ko na jahadem de pani pan noa agire pani mati pura hai jaise aagana moibe loi jaise moibe pura loi jaigana evale loi jaigana moibe enega pura palti mari gana jahadem de kas laga bamboo kas thagise idola niji de moibe pura dimak bi bia hoise moi aji to yati muribo bhapna gura ase hoilebe enega thura dem right side te ekta gas paise ido gas pa ge thuri gena moi pachise
বাজিকিনা মই এনেকা উঠি কিনা আৰু মই যাব গলা ৰাস্তাৰ ইটোকে থাকিছে ইটোকে চাহ টাইম দে ঘৰটো নাই এনেকা পেক কৰি কিনে চাহ টাইম দে এনেকা টাৰ্ণ কৰি কিনে চাহ নাই ঘৰ বি পা নাই কোন বি নাই একটা মই এতিয়া টিখিনা ৰাখা ঘৰ একটা বি নাই হইলে বি পানী ৰুখা নাই পানী বি ৰুখা নাই মাটি বি আস্তে আস্তে আহিছে হইলে বি বাচ্চা দুইটাৰো মই ঘৰতে ৰাখি দিয়া আছে এইটো বাচ্চা দুইটা কেনেকা থাকিব না কয় না মই নাযাবি কৈছে হইলে বি মই কি খাওঁ পুৰা চকম পাইছে হইলে বি মই পলাই কিনে এইটো মাটি পাৰ হৈ কিনে চাইছে ঘৰে বি পুৰা লাগিছে হইলে বি ঈশ্বৰ মৰম বা বাচ্চা দুইটাৰো ফোন দি চাই কিনে মৰ্ণিং হ'ব পিছনাকে পাইছে পাহাৰো এনেকা পুৰা পাথৰ মাটি পুৰা আহাই যাগে বাচ্চা দুইটা বি এইটোকে চক খাই কিনে বেনটো বা ছাপ মাৰি কিনে পলাই যায় কিনে নিজে ঘৰে পাইছে তাইলা মাতো চাইছে এইটো ঘৰে তীখা আছে নাই এইটো বা বাচ্চা দুইটা এনেকা পাহৰা মখান তাতে থাকিছে মন খুচি থকা নাই মইকে তাতে তীখা আৰু ক'তে হইলে বি লৈ যাইছে হইলে বি আপুনি দুজন তাতে থাকিবি না তাই মাকে বিচাৰিব মই বা বিচাৰিব আপনিলা মাকে গনা চাইছে হইলে বি পা নাই কি কৈ থাকিব পিছি মনটোক আছে এতিয়া টেট পৰি তাক পা নাই হইলে বি মইকে হাত চাও হাতো এতিয়া ইয়াতে কুনিয়াক জিংহাদে ইয়াতে মনটাউনে থাকাৰে এনেকা তুই পাৰ হ'বলৈ টিভি গৈ না প্ৰেম মতো পঢ়িবি আৰু লাষ্ট টাইম মই মাইকী মাৰি গ'ল প্ৰেয়াৰ হোম দে মই মাইকীটো কাউন্সিলাৰ একটা থাকিছে মই তাইলা চকুৰ পানীৰ পৰা প্ৰে কৰি মই নিচা পানী খাই থকা মানুহ এটা থকা আছিলে প্ৰে কৰি তাইলা চকুৰ পানীৰ পৰা মই কি প্ৰে এণ্ড ফাষ্টিং ল'বলৈ দিছে মই মইনা প্ৰে এণ্ড ফাষ্টিং লৈ কিনা 2 মহিনা প্ৰে এণ্ড ফাষ্টিং লৈ কিনা মই যোনটো এতিয়াতো ফেমিলি ভাল হ'বলৈ টাইমিং দে এতিয়াতো একটাকে ভাল কথা ক'বলৈ টাইমিং দে তাইতো এনেকা লৈ যাইছে মই তাই নমৰা আগেৰে ছাটাৰডে ৰাতিপুৱা মখান পাচাখান দুইটা মাইকী মখান একটা হাত ধৰি কিনে মখান প্ৰে কৰি কিনে সোমা আছে এতিয়া ইয়াতে মখান লগতে নাথাকিলে বে তাইতো ঈশ্বৰৰ ওচৰতে থাকিব কয় না মই এনেকা হপ আছে আৰু ইয়াতে মই লগা চাংচি মখালা ফেমিলি চাংচি কোন মুৰিছে কোন পাচিছে মখালা চাংচিকে জাম কৰিবলৈ কুনিয়াক জিংহাখান কিমান জোন আহাই কিনে আহিছে মখানকে কিমান মতব কৰিছে আৰু মখালা জাগাৰে এনেকা হাত চাত দুই পাৰ নহ'বলৈ নিমিতে প্ৰেম মতব কৰি থাকিবি দেই প্ৰে তাকা থাকিব দেই কয় না মই এইটো কথা কৈ দিছে থেংক ইউ Mulanda Anmai, respected chairman, pastor, aro yate kiman chun aina aje, pishi khushi paise, aro mola respect janai dia aje, mola nam do hit wang aje, uting bosti ba aje, itu aji mo yate utha do, isu morom berapa China na uthor para aje
ইয়াতে কিমানজন আইনা আছে বেছি খুচি পাইছে মন ইনা হাতসা নোয়াগিৰে Saturday 10 day মন ফ্যামিলি মন ফাস্টিং লইছে ইনা লোৱা তো আপা একটা পৰা মগে কৈছে ফাস্টিং লবি আমনি নিমিতে ইনা কোৱা মন ফ্যামিলি মন Saturday 10 day fasting লইছে ইনা ফাস্টিং লবি না না মই গানি লবি কোৱা নিচিনা মই পাচিছে Sunday দিনা হৈ যাইছে মন এটো কাৰণে মই ঈশ্বৰ দেৱে বেছি থ্যাঙ্কস দিয়ে Praise God. এতিয়া না Sunday morning the mon do Saturday Sunday mon na prayer na luina fasting kan na luina mon khushi ba humaise na homa dem de phai moila best friend phai pango mojun bi eglo thagise taibi moilote inai thagise ek hafta nisna mola khode buina khabi jate khaina class be date bra chaina na thagise to na hobo to ki jani bolibe ija Sunday morning de na uthadam de mathina girna paise to baba mojun to uthise baba to niche phale thagise moi to pani rasta bonaol nimide parwar taulina uthi jaise ina papa mojun alag papa niche de thagise moi opore thagise etu time de khor papa ma phai kan sob loi jaise loi jana baise etu moi namina saise to tour de moi ge hat tikise helina to moi etu pajaule chawo na jaise osare be etu hat to phaila hoina baise aro osore ma bi paise othole bi para nai moi eko grow para nai othole try gorle be othao para nai ina moi othol na para dem de Konyak kokai phai apu apa sob chama hoina moila ma baba phai edu kala ter pori othole aro didi eduan man kiman jun victim dagise eduan othole sob jon a eduan sobte bisi khushi bala kotha jana die je aro moi bisi khushi pawa to idia district administration baluina KO KNSK KSU 11 ward president aro public kan now na 42 Assam rifle aro SDRF kan aro KBCM kan aro bisi thagyo moi mention nagora do holibe mention nagorna thagilebe biana babe kiman jun aina monday help kurje bisi khushi baise aro last day moi kole mon jado ida moi ekla chari dije kunbin nai edu nimide moi ge prayer de madad kurina moi ge saya de takot diole timak debi takot diole amni an sob moi ge prayer de madad kuriguna edu janai dia thank you Taukia sabayongbu hibak chama. Akung dangma yongyanga saki palak yonga wanbu toisho jangonang it takes courage. Yang boy kawang sisauma. Kawang kadalan sisauma. Saki pabukaya. Kada tumana pa yokpu mongmai chingmai kawang mabu taulaksa monghemnang ngawadambu nida menyong panang. Inaga tuk time de karau kurigena testimony divole pishitan kothas. It takes courage. Olivi aji amihal de Twitter brothers karau kurigena ishor osorte
Ishor Manuhan Osorde testimony diabra. Amikhan Manuhan bra tibo napara khushi Ishor bra taijunde place kuri dibo ko egena akha rakhias. Taijun pui dakhibo amihan sob ekbar kharao kuribo. Taijun life pajai dia Ishor de thanks digena. Aro Taijun laga courage de appreciate kurigena amihan sob ekbar tali marbo de. Thank you so much. Amihan sob puibo. Sa taman phai hem amai cha chailak sa tribute song Jainau Yanwang sa ida hibak ebatam nang. Adama information ekta yede naga dia se NL07C 8871 Aro NL04C 3129 AS03G 6294 एक बार रिपोर्ट बोले करने दो information चन ideas We were still so young when we got the news. Life will be changing, nothing we can do. The clock is ticking now. All I can think about is knowing I have to move on without you somehow. And I just can't believe that you're the one who's keeping it together. As you hold my hand and say, it's okay to cry, it's okay to fall apart. You don't have to try to be strong when you are not. And it may take some time to make sense of all your thoughts, but don't ever fight your tears, 'cause there is freedom in every drop. Sometimes the only way to heal a broken heart is when we fall apart. You asked me to sing some songs that I wrote, but I can barely speak, can barely play a note. All my tears rush in, falling on my strings, and make the sound of this progression have a different ring. And I hate to say goodbye, knowing this will be the last time we're together. As you close your eyes and say, it's okay to cry, it's okay to fall apart. You don't have to try to be strong when you are not. And it may take some time to make sense of all your thoughts, but don't ever fight your tears, 'cause there is freedom in every drop. Sometimes the only way to heal a broken heart is when we fall apart. And you've got the gift of mercy, don't ever think it's strange. Not a curse, but it is a blessing to feel other people's pain. And always love without condition, and trust with all your heart. There's healing in the story of your scar. Well, it's been a while since you've been gone, and sometimes I still catch myself trying to call your phone. All the
hopes and dreams we used to talk about still alive in me, and I just hope I make you proud. Now I'm your legacy, and it's your love still holding me together. And I still hear you say, it's okay to cry, it's okay to fall apart. You don't have to try to be strong when you are not, and it may take some time to make sense of all your thoughts. But don't ever fight your tears, 'cause there is freedom in every drop. Sometimes the only way to heal a broken heart is when we fall apart. Sometimes the only way to heal a broken heart is when we fall apart. Em lokatambu taman pai chenau yanwang de mongmai yanang. Sa taman pai taidam nyit sepupa, libu haubu noksalan, maya bulan anyo, nokaipung maatambu noksakaralan chingna yopu woilak. A prayer for the bereaved, injured and displaced families. Reverend L. Merchant, Executive Secretary, KBPB, Saida Hibak Ebatamnang. Melanda an mai teman pai shibu atama akung tiambu akung weibu ba wang samba teman pai ren moba pastor ano KBCM Longmailan ano church board and deacon board ano cinta wang samba angbo teman pai honorable minister ano Inok Noksa, ano Deputy Commissioner Mon, Siu, Assam Rifle, ano KU, KNSK, ano KSU, ano teman pai Umungobu, INSF, DIM, ano ada macam de wang sempa ngobu teman pai ada other ministeran, agak siang Konyak, ada Christian Land, dia ada taidam ayong, ano yupu hibak taidam ayong jajalak jenasa, maidam pa ano hibak pa dam jenasa, mong maya ano yupu hibak umlak jenasa hadu kia numan payong nang. Hong yibu hat nyoy ni numan da singdetam hubu ja siong bu teman pangjem staplan ngo o Yesu. Teman yuyo tuisau ano yuyo da tambah kai da teman siong bu yengo ayang bai tema doktor bongba ida atau injars payang kem dai uma iman tim ya numan pai jambe bong bu iman hai ngoyang gi siong bu teman yengo okwa hadau jayau sa numan hadau chana tamnang lei bu jong lam adang su bengoya lei hadau kia ngoyang dia hagi bu hibak yupu hibak ya laksinesa hadu kia pai ngonanggi sa numan chane tamnanggi 2021 December 4 hadu ma teman pai hawu ya tu shauja uding ma armilan pai hawyanga temana pai kadapan me lem tui hadu mukso ma chendelinang apai pangjam sablan kada lem ya teman kada beli hadau napa hanyu nap nengo yang gi ayang tui bua tia kia sa wangyak hadau kia tui yang gi ngabaji beli baja bang pada tui yang gi
yang hadau hibak hagangai daya anu manga ya alak nangai daya ya an yang pi jengseu ka tanan be helak jenesa pangjem staplan kata beli tau yang teman kata beli tayang ki hang na to hadau ibu sisi gama oding jengseu ngoi wanda piyak nuhi yepo wangyang nuhi lei wanghi nuhi ti buki kuiha akhanu yingau uding makata khang mang wayang ki hayang uding khak beng yang ki celet chi bjanu yanang kata phongwa egan makata panta ha ke chak phong yang ki au hi yo ket chi yingau wangdang jenge katok jenge jude da au hi do ye pai hado hibak cha hawang ki ayang hawanda pangjem staff lan teman iman libu nok pan malam da teman ong tu yang ki lei do hung hoi ma teman club ding lak tau asamran kem chak nang ki se ide hado chumyang ayong ja hawang heki bu konyak pai ye phien bu chumyang ayong ja teman pai hawang ki tenio 19 July hado napa temana teibu yokpu hangu sing yokpu yang jude ye baibu hado sangsi ayong teman pe hado chumyang wandang ayong ja hawang ki ewi hado explanation pa bu yok ewi hado ja sa ibu yok ayang pe sa teman pe pa jai he jai nau ni ka ya ibu kia noksa tamlak nangai bu noksa hanggaji ibu cendok de cen noksa tamlang nangai bu toinan miang bua jaga ibu hadawa lengi oklak jaga ibu hayang boy kata tam talak nangai bu hadaw jusi wan miang bu ja teman konyak katanan pai hayang ke konyak katanan si abu ye tau yoma semyang bua teman pai mondown ma hadaw hayang ke anu tau sai je hayang boy sa teman pai idaya noksa ma noksa tamayan bu teman pai hado mam sa ibu hado noksa ni pai hado chumyang wandang chamnoi sa hoyang ki yoi noksa pai hobu na te yang mulan na te ni ibu chumyang bu te yang ki uding ma to numan sa ibu kiam wangyang uyepo piak wangyak uyepo wangheno yeti ibu ki anu ngawang no ket jenang puya panja teman pai menyibu hat ma teman pai hobu chumyang wandang ayong ja hoyang ge anu hadong jeng nesa konyak sibu konyak saya ji yang pai alau chathili ma chem yang hado concern ayong ja ni yang ge luisa mong mai nang teman pai yaha mong toloi mai tamnak jeng nesa hado teman pai pai bu hado nginang hebak yong teman pai ngau ya au hiunang yang pai yupu hibak yalak jenesa tawa ada hibaka hadoi phabu hemam yublak jenesa tawa teman pai kau ngau damja ilak yang hado iyang hema temana hado taida mungu bugi yupu hibak yalak yang pai jude telak jenesa ibu ngau konyak pai 6 years ni je 4 years 5 years mongma mayu chamloi sa tikyu okbu jude de ye pai bu hado chumyang wandang hoyang ngonang kawang da teman tonglak yapan kawang da teman yublak enyenesa kawang pai teman o yilak ado jengnesa tawa teman pai hado i tamboy chop apong cha aleng tam wang yang hado gi yang inang chop pungau chiang teman mulan singnang yang hado chiang gi yang inang hayang chop yong i halim li dai bu i noksa lan se li kem daya i saji hado ngaulan pai business i yong bu chiang nang chop yong hayang mong miang bua i jing en kyak het wen i se ngo bu phak se ni mo i het wen hayang i sanglen hayang ka tok ta lambata yang yop mong miang gam bua i sanglen wen i phak se ni mo i khok wen yang gi yang i ka dokter lamata yang yup yang ge ye yang ge anyu shema bu tau akyang ma pai hayang tau akyang ma la i lak
yungwan ba fa hayang yungwan ba ya yenang yungwan ba men hayong tong mongsang bunok sa katalan mongmyang bu katalan tiya hadam mayanang ya boy numan life maling lay ngoklak numan da hadaw China tam nanggi heki bu chumyang wan yang heke hawan da kawang da ngaomyang cha noi i kama i pha bu i ya dai bu sa kawang ba da halah na i gai hayang teman da lisin phalak sine se ibu kawang ngam ibu hadang i yang inang bu aling ta phe me ni ma taulan lili ma bu heke ngai pe ya boy chop kawang da phoi wam bu anu cha no yum ai kawang yenang ja yaman lan ja li gam bu yang tu yu nana lan ja ma bu yang hayang bai kawang yenang ja si i chu ma cha no yum hayang hado anu yum si nang bu tau khai taman phai ho bu atu myang ma hawan da chu mangai lak ma bu hado ki bu ngonang lima mang bu hawan da hado ki ilak ma bu ngonang hayang bu yoi job hado chu ma hado yangai si nang tau khai taman na hado chen da mong jang ba ang ha tawa anu mamam sa anu lai pha imei me igan nang taman pai tawla hem talam anu ngama i mong si ngai bua atan cha mong te bu hai i mai bua ayan chen kam bu chung na wang nyang ma mek phi yan nok hayang pe nap ning ma mong mai pe nang kawang taman dam mong meang bu hadawa atan cha chung na hayang pe nap ning cha pai klak chen da mong meang yong lak hado chen da bu chung na sa taman da hado iya phalak ja si bu ngau hado nginang awang ba tisa apong beli aleng panne beli ma hang jeng na ji suo i hayang yang ye ye sa taman na miang ma hama ji su ma sia tai balano o yang ye sa taman na i ma ji su ma sia tai balan o kawang i phai woye tai lak taman mengilak jenesa li wuyang taman mengilak jenesa ma atai wuyang hayang buye jisu paida tai bu sa taman hadu kia taiha noksa katalan ninok tamma tai bu hadu jenesa mungsang nang hayang buye mong ta sanggai mong ta myang gai si ba hadawa wang bu yok lak hayang bu yoi nang mong myang bu nang ninok mong sang bu teman mong myang ba hadawa hibak ta lau gai hayang kawang da pa hayang kawang da tamai hana temana hayang semai bu ni hibak amai kawang pelak mong sang teman ngok bu kai sa anu teman da anu tayang bai hadawa lei lak wa yi bu kai kawang dang da tai ma bu kai sa ji hang hi balam chia bu yoi hang hi balam ma ho lak ne chia bu yoi ia ta vai ho yang le na dai bu khai nang nyu taman anyu ne chia taman anya ne tia taman anau ne chia ha do le na dai bu ba i da menja menyang le na dai lak na ngai bu khai ha da ma le na dai bu khai sa taman ha do kia mong ya ha he yang ka wang da he taman yu pu yi lak pa hang ga job da mohiman to yang ge ha balam ma to lak chene sa taman ha do kia ta ha o shi bu ngau ha do kia chane tam na ge taman mulan jam yong na tamunang ke hayang poit lebu noksalan iman baso tengolak yang taman mulan na yopu hibak hadu kia yahun mulan na yopu hibak yahu tamunang ke libulan tai tawa taman yuplak iman ayan kawang nanga iman ayan yaha toloi mai tengba angatam siu sa taman hadu kia yuplak haga siang lima mangbong ngobu hado noksa kadalan yaha mong doloi yemai ngobu iman yaha mong doloi mai tamlaka tamana oklak hangwinang hayang kawang pada ado mong doloi mai na tamsiu sa tamana hado ki yubyak ano taman bai maya ngobu noksa kadalan judai yebai ba iman yonga doloi yemai maya bu cha ano mentally dramanam yang bu hado i sayang onang tau kai ma maya bu noksalan
anu maya ba lan jeng no so mai dam bu pha dam si se yup lak anu jeng nyoi bu hat ba ja jeng yu me chia bu yoi lik yang ja jeng yu me chia bu yoi wang beng pan da jeng yu me chia bu yoi jeng yoi ne se pai bu toi he nan ma kam bu hiang hadau anu cham leng yi laka o lo bu ji yong wan bu doi tau khai hadau nok salan mong sang mong myang bu hadulan do kawang da mong sang mong myang bu hadau iman da yaha to loi mai bu pha tam si u sa hadau ngamak li yang cham che yu pui bak yang atui som yang cham ju ba ata ba yong an ba kawang nang dai lak pa tuman tong bue nang sipse o ba kawang nang dai lak pa tuman yup nang gi wang dang chaw yin kawang uba tuman nok uba jisu tia hadu kan yima tuman nok uba jisu mung meng bue nok uba kawang tuman mung tolo yimai tuman ayong nok uba kawang chude de yipai yaha da nok uba yipai wang dang chaw yin kawang tuman mulana yu de nok uba kawang hadu chude sangbu hadu iyang ayupoi uba jisu uba kawang nanga tuman konyak kadalan yuwan lak uba kawang na konyak kadalan biu yuwan lak nanga yuwan uba kawang biu tawan ba wadang chaw yin kawang dia tuman hadukan yuma yupoi uba jisu lima mangbong bukadalan uba jisu iman ya ade degi noksa kadalan ma jude de yipai uba kawang yaha de pe yo jude de nokma teman da hado hangongai bu yo khayang be uba kawang nang hai ngonang se nok uba kawang nang jude de pe tamlak yaha de wong nang tamlak uba kawang nang ma hai ngonang wadang chaw yin kawang nang de ilak pa tuman tong boy wadang chaw yin kawang tuman nang de yupoi nang hai se tang uba se tang manok uba kawang ai uba se tang manok uba nang semangam heleng uba kawang tuan nang hai ngonang okay chaw yin kawang nang de ilak pa tuman tong yupoi uba jisu haleluya nang anok uba kawang nang anok uba jisu nang ayan hawa kawang se tang manang mohi mata makawang nok uba kawang nang ngonang dia hadaw kan yuma kunya kadalan nok uba jisu nang de ilak pa yupoi oh ba kawang nang hai nok ba se nok ba kawang leng thanu ba se nok ba nang ngai ba kawang nang dahi lak pa nok ba tumana sa bai ngi oh kawang se na ba nang ngi kwe ata ba kawang nang ngai lak pa to lili na maang tam ha okay chaw yin kawang ato lili nang hoi nang ki okay yin kawang nang dahi lak pa fan da bai ngi oh ba jisu nang se leng ba kawang se leng ba nok ba kawang nang hengonang wang dang chaw yin kawang nang dai lak pa nok ba ji sofa na fa yin nang di chaw yin kawang anyen sa ba kawang tumana nang dai lak pa yupu ba nok sa tamatai da ya chudai mong sang bu bai nok ba kawang hango chudai i bai ba ma bung onang yaha mong tolei mai tam laka yin kawang nang hengonang to he chaw yin kawang nang yaha mong tolei mai na tam pha tumana okla ka hango yinang hayang we yin kawang nang ngau tum hai to he chaw yin kawang nang iman nang ngau tam phau san da fan fa yu poi yin kawang ayen asan maya yang hospital mongonang chaw yin kawang iman dang du nang pai si Calvary Hospital eta ba kawang nang iman dang de pai si hayang iman tak punyoi iman yaha mong toloi mai bu chudai chilo se no ba kawang nang chun pa ya leng tam pha ayen kawang nang dai yilak pa fen fa yup nang ge o ba jisu ke siang no kai bung miang dai ya jude da hango ye pai wang chenge ka dok chenge mong sang bu konyak ka da ma bu nang ge chao yen kawang uba hado kan yema no uba jisu nang sochi ayang nang wang dang song palan sunyang iman bai mong dole mai bu ya ala jude ala iman da bai ne tam siu chao yen kawang ayang mong dole bu nang pha tam si yen kawang nang dai yilak pa fan fa yup nang gi ani nya sa nok ba kawang dia libu nok salan age sianga to bulan jeng sa ano maya bulan ano noksa
miang day ngopalan jenis tuman nang da fan fa yupanda ayen kawang nang wang dang ep yang tuman yupo da chan pau sa nang day fan fa ji sumen ma yupoi tolan ase ba nang mung yau amen short walk lak Landslide victims launching the Yobe Kambuma Woye Dambu, Executive Secretary Reverend L. Machenda Manyong Panang. Sa daidam tat sebuba tribute speeches sa ngau ilaklan imanda hipak ebatam nang awangna Pajay K. Yamau Konyak President Konyak Union Ni Subama Jainau Temwang President Konyak Students Union Lem Subama Pajay Wanyay Konyak Deputy Commissioner Mon sa imanda hipak chawpai machasa yalak china epatam nang. Tia teman phai teman mong sang mong meng tai tam chong ba sang teman phai Reverend Ismu ba ia vui bu bumanok soching sang hado achau khimjing yam pai bu mulan ase da wangsim hanang address meng ngok ma hipang nang jang dalak ngai nang gi to kai Nyulom balom, address nyemang se mong tak meng, aming bulan kong kebi so tu, tahu hado siamu hado I yang olak. Hong ya hado kia, ma buka dalan hado mengok bulan mu, hado mang yam lak kina se hado landslide nyui mengok yang ki, hado nyui mengok bulan dia hado mesot ngonang, teman akak bang de minyong palang ngonang. Hanyui nap teman kongkum yom nok pai lak kina se yong timetasi bu hayang boy ya do sau yamai ba hado ngai bu jine mulan hong ya hanyu yising hangi bu juwan dai boy teman hado gi tayang ge to kai bumonok soching gaya hado tai dem ya lak se hong ya ke yo office me bandu teman yo ong mong mai poni ya bu anye ne mini final service ngop yang hado me Tumana cahane yang bujine se meni yin balan paibu atau related tuition yang bujine tahu meni atau final de yom VP wo yang atem son bu yang meni teman pai atau cing atau cing ma meni seni paibu BBC paibu anu tini teman pai om bu ini seblan pai lak se betan si bude emanulam aceng hapang bayang ya bang nak tunggu bayang to kai Menyi yo mok pujing le, hangi buaya ning na yedelak, menyi ada manu hado yentan bujang hakung obau jose, hado cai temnang. Dia hado tai tem ya bua hongli mongong lak, revival gibu alau ba tai tem yiji, teman sampai yong bu mongsang bu tai tem jangonang, hado teman pai bere family, iman ngonang saat teman sakit habu ngidgi, temana Muilan sangnya ke honggum tui lingbu, ca yengi, lingbu bau, ihe lingbu ki, hayang bu iyo alau ba yengi, ngayang hau yang nangahang na yapai sa iwanda, tawa pa ibu ya, tawung ubu ya sa ibu, hataw kan menyi temana hau yang ki. Anya na, 19 nap, hataw landslide ngawanda, Mulan esai nyehemo yuyu hangi ngoya ba hatawe phata taibu hataw gi bida hage tai nang bukai hongni tamana hataw gi biya phan mango yangge tawa keyu soching ma hangi ling bai hataw report chalian namandu iphalak mulan singlak china hataw ngawing chayanga taman bai hachania Nagaland Chief Minister, Honorable Minister, iya, we yang Konyak elected member Lim, teman pai
Pajai man kau, pajai man pun anu pajai jinggang advisor. Saya KT Sukalo advisor. Iman ngoyang ke. Atau caya mok saya hacani pai hadulan ngoyang ke. Naman pai yahau tu naman ye singkalak teman iman antan iman pai jam ke ngoyang ke. Atau ni pai teman pai honorable MLN advisor pajai wangpang i ngoyang ke. Atau Jude mong sangbo, konyak sabay yung bu, tahu jenis iyo pa ya, sa adungin mantap. Ngonang, ano menyi teman pay, Honorable Minister CL John aro pacay paywang imni payang, channel paywang imni payanggi, konyak katalan, sabay yung buda, atau kia Jude mong sang mande payang iman yo ong teman pay menyi, tangaw yanggi. Teman syumi jelak hangu yang jah saat teman pai presiden ngonang honorable minister inong noksa yang ngomong mai buat tu cai tenang. Hatau ki buat teman au bu experience man miang bu TV mencingi bu news mencai bu kata ibu cai bu tokta teman jingi bu menyi teman ya sung mapai bu menyi teman ngi bu atau canggok yang ke. Hatau cai yang teman pai network yang mengopu, light tu yang mengopu, atau japan mengopan de, ma buka talan teman de, itu kayu searching nemang tu jenis phone nemang ngodang bayang hayang bu line je tu, anu emana atama atau condolence message sonang bayang, atau ye pay ok hayang bu hardly meya tanap mong de, emana condolence message son bu, bande line pay wan de tahu bu, anu atau nuhe atama sa teman print mene yung pu donlon me yung mangunang tau kai kandulen message atau li bulan jing nesa pa bu kai atau fongjong no salan chai lak jing ne khongkum ye ilak hayang boy pa bu ayak ta pai bu anu through teman pai DC ma pai hagang orang jauh se naman atau tau chai atau i tamla awang na teman pai Dr. Tichau ia APU president hayang bu ia sa 15 tribe convener ngonang imu butaw yangge ano president rengma ho butaw yangge president ausenden mu butaw yangge president Yimkong tribal council butaw yangge ano ENPU butaw yangge president Pom people council mu butaw yangge ano president Tikir tribal council ano to ham USLB United Sanctum Likham Pomche imam to yang ke Sumi Hoho headquarter Jinebudu ano Eastern Nagaland Sumi Students Union Kohima Au Baptist Arogo Kemlongan Tribal Council DC Kohima DC Kepri Mahindra Training Institute Chang Kalai Sechang Trochans Club Jenebudu Dimapur Eastern Naga Student Union United Sanctum Students Conference Kepri Eastern Sumi Hoho President Tangkol Nagalong sa hatugia sa ataman ngi okpu sianga teman pin mengai bu hatu lang wadang hatu hongkem cafem ya si ingo kuma ibak jenang lak hatu mon district ma ngai bu ta ngau hatu ngobu jina temano mga mindaw guys yung ngang sibu kayo lano hongkem mindaw guys okpu sin na temano taulak jina sa iyang wong bunay mga mande JCB deployment hatu cahaya okpu yang okpu mana wate pamyam ke maha buyang sa wate pamu engagement anu akimna hangge lagay poklen hay ya kama may laksiya ba siya banda teman o ay tau gem bahay may buya sa poklen provide na meng wang nyak tay wang nyak ngoy yam lakyang nok pulan nok salan satisfaction jing na wang nyak mo light pay yam lakyang si bu tau mo teman o may lakaja sa aga teman o yung mongpa ngang si bu ja hayang boy mang ni ya tau tau kay kayu so ching ma teman DC SP nyo kayu office mu kem ne meng bu
anu dubasilan kongkum baibu atau kiem nemeng bu kesu kenes ke temu bu 11 watt ngopu mulan kongkum sangnya ke yu kan matuling ta udah kata atama apongnya tahu ba ngonang baik tau kai tinyi atau kibu situation ma taman hangeling yang ke atau kawang ingi la kacau se naman atau abang na itamnang kata lilia atau kibu hebang ma yamai bu sanginang ja yok bu sanginang ja hayang boy atau kawang ingi galak mulan ase atau jam singya anyene teman atau decision jaya yang ke atau teman baik disi ngonang mang mandu jamlak teman administration police kesu ken atau ngang yang ke anu teman disi jaya yang ke mang mandu bude teman relief pa distribute ne jem yang lak disi jaya yang ke mang tahu hem teman relief pa halak se teman atau ya akan mengo yang ke hayang boy teman baik atau mengo longkai monda belongkai yunen kongsel lana walano dia akim ne jambu ya tahu kemah halanya ngai ya temana funeral jarak kina tim nangge oh saya yang temana ama ngai tahu sope ma ngai ya memang temana relief pa bang ninyu se hadu ibu yang teman mea pa bang hadu ngonang katalan inang kiyu hangna hadu relief pa jauh ang boy si bulanu mango buja hadu yuji temara jam si sepu atama hadu rilip habu ayang singlang ge nok jama nok sa pelingau ngonok nok homeless lan ngok buji ne hayang boy hadu lan ba hadu nikha ngolak hui ha ngolak ngin thai enjoy ne melak hayang boy hadu libu nok salan mang man da bran hangi ya phan anglak sa teman hadu jate yang ge to hei ka talan chengha hangi boy sining nei bu chungok bo teman do ngau pai jang pai ngok boy mong ye meng ja woi balan se tau di bu teman nan hetan ge hayang boy akan phi me teman ta au hi phu ngau du yok bu network nang ta bu da teman hai kem na ngai tuilung bu nyu mo teman hai physically teman ngoi lak ngai ngok bu jine teman jo ong ha do ge teman no mulan ese jine sang na ngok yang ge anu li bulan phongjong sa jino hangi ye bu ya teman no jam se mong sang bu ngonang sa akan bhimu bu mong sang bu ngau nang atama phone mangau nang naman ta ngau ni se to lan yin nang buyang ja hoi nang de bu si bulan ma ngona hayang bu tamana hatu ritin me au hi pha hatu hi ho nang yang ma bu hatu khongem i ma he bag nang la khai to hatu lan ji ngola pai lak si i buyang hayang belam yin nang si buyang to jin au ye pai ok sa du ngai hardly meni PPC pai to buyang Pum People Council. Mea bang nyak ta ami bu ya INSM ngui biang. Ngai niu hip niu lam ep ma pailak si bulan ma ngonang. Imanu yong mong tatak nang ja, sap nang ja imanu. Mong mai bu na pai bu ji. Sa hoi teman mong meng bu, teman sap bu de imanu, chim bu na ya lok pai bu. Atau ja ngonang. Tau khai. Tinyi teman hangi ba ya do sa hoyang gi atau nang tu atau hado haulak kawang konyo bulan ibu kia hangi menyala kenyalak atam de accident me atam pi me jai bu ma atam yang me hado gibu sagilan ngok nang se konyo bulan ihembu atau ating yang se atau me singo puja ngonang konyak katalan jingyu jingha katalan sa alam yanang bulan ma bu teman de ngau me nganang ikeu ta hangi ibu si bulan mango nang teman lemah ye belaka si bulan nungo nang tim jing mo teman yi mo nok ya tai bu mango nang ja si nang Teresfield meang ibin bu nang ja si nang waklem nang gi su nang hayang boy teman iman de nang mon ma mango nang ja naman ma mang yanang konyak ta hatoi nang teman atau pak buni ji atau teman ating ibu mang ba ang do yang iman lamnya nang jasa teman hang kapalak mang ba ang do yang hadoy mau nok jaya ta bisa hang tai ngolak se yang teman hado mon ta no yeke mungu ba jayo walan me yeke mungu ba ja hayang boy hongni mang man do bu jing lande nok sa lande
jalan deh ai hang ke bang walili mulano hang na yelai bu sining ne nang ke hado no he verification cham tai lak ke se teman hado mo permission ya yang he teman tai yang ke hado ki ling pe nang teman no end use tuiling bu ja se wong meling lagi ji tenya teman sapu ya phanong bu jine se teman hado idam nang teman konyak katalan menia hado ya do so Paiwan da teman kong bu yop puyang hayang bu ngai ni hado ya do so achang ha likang plinga ta phema temana yop pu yop lak mik tak lak pa ya mai be la hado ya phema teman ta ngo kha to hado I hunang meni KU kaya information cha phayang ge hado me DC timnia lim me yu ge hado nyu de abang nap hanyu nap yubu hachani yubu halim ni yubu hayang boy konyak temana mang yam na ma kata atam sausi ami na man nginang bo hadom hawande hayang boy lai bulan balam siong yam mongda mengo sukulano mang yam ne pa bu suk ado no sukulano siong se yu bha temana information bha bo lai lak lan ba ta pai tuiling lak lan ba pai do information bha do bata konyak ka hado do temana amyang bha bo ja ke yu de hado ki hang na bha se tuiling bu ngiyang teman yuan tu noi lama yong pok ke ngok tapai tuiling bulan mai miling ya mang yam bulan mai minyam ke siang isu tu konyak ka hado tu noi amyang pha bo ja se ibu chai nang ke hayang boy hang tu mong yam lak hado ki bu ngau me khong kuma ha lak ka ngonang bu hayang bu hado ye chai bu samna ang ha bu de phai me kan dilak ina se hado I tamnang 6 days ngok yang mang ye dau bu jina meni teman ni nyit ya lok tai bu meni hai teman hang ge lak se yang teman sa konyak ka tok tu kem ha teman ha do tai seng onang ngai ni bawang digit hai nagrimora de tim ja talak abu de tim ja onglak awang ba ngai ni survey da lak teman tau hai me wakching de tau bu de chan de hado gi kem lang ma ngona tanapo ma bu noksa son de ge anu paper presentation ma pha de ge hado de tamano physical verification hado sport taman yung bi tamano hado atinga ja se ilaku yichi to khai tini hange ba ngayang gi ngai ba hado wa tumana katalan enang hadaw ki buma kanding lak se na tamana yung kanding na anyai cha noi tai phama ma phama se tamano kanding chona sa hadaw ya phama tai nang ge to khai mya ma bang re phabu mandaw bungo nok walan phai sanbonga hadawa KU handle meng bu sa ji tamana relief committee cha ana ado DC SP KU KSU KNSK sayang neutral body ja relief committee ja angona ja imana namno nang bu atau konyak ta tu abang na chai tamnang hongni bu ni sau bu hado yob nong ma tau mesin san de obyang ge ke yolan taman tau hado ni yang ge taman jingde lam nyu ni hengon ja ja wang dang angjing ja molo wan lam konyo balan ibu tau chai ja hebu hayang bo de konyo balan hai ibu ja ba imana kilometer yesing to yang bohong ya konyo balan kilometer yesing wang to umbu kilometer yesing molo wan de taila kilometer yesing to hong ya to yang tongbu du yesing se nang sa do bible mo yana kilometer ya ta khoi to hado na man de huna ka wang de taman ating lak punim yang kama wang da anjing to ong lak sa taman ating lak atingin lak ma molon tai lak si ibulan ngonang hayang ba hado kilometer awi singlak yong chai nang jayu wang dong laka molon yong chai nang be hayang boy tau ibua kilometer ya tawa sing nang ge nang man sing sa teman minister timnya cing jayang aba tau mon me lilaka liwan de tau mang abui lam ya ong kama 64 kilometer cover ni mengla
Shanghai yi ya ong ko ma 50 kilometer cover ne melak aching ne kilometer hado ja ating lak ka ma hado 64 hado yi mong ko ba hado wa to ating lak ka bang ya buni ma hado kilometer bang to ong bo hado to anu molo wan kilometer mu sem hado ja yo sem to timo ma li shu buni me ka ma aching mang timo ba ya ong chan ngui ka ma wang tang ang jingo 330 kilometer molowan do atingji lak puni myang ma molowan lammo kilometer achingna 330 kilometer khado taman cham singa yong simple calculation taman inang yong chainang bugi inang hayang bo khatong nyu mango bu tamana taman jingmo mu ha se wanda tawa kilometer yong chai onglak hado ating lak ma hado kilometer mu ngolak kawang ya puni myang ma hado kilometer mu tàu lý lắc kiềm lặng ona timo ma awasing noksa kata la timo mula ka si bungai kan mga kilometer yan ang fit nga fit wok wang tang ang ting to fit wok hong lak molon to fit wok ha kiềm lak hado ya pan mo nan tama yung nyai sambu taman daw to ngonan ja to kai tamana no jumeng wandeng ye pai lak sine sa tamana yom nang pai de ki hangilam ma ka bang teman de mongsi monghoy ab teman de sing ayang boy sao hado mo so bu ji hado mo so bu ji teman hado te ya ling bulan ma ngonang sang bulan ma ngonang yong minyong hanang administration dc wo yang sp yesi cha ya ha cha teman be ke office ma jam sa office to ye bhaga kem be bu ano hado mangyam lakina sdrf teman be 42nd assam level ano mahabu police force watland area lan yong ngangbu yong minyong habo keyu hayang boy ngai be bang jam tamana konyak jinyu ha jing ha de assessment ya lak jine taine ibu tau jine yopu mu omha anyene libu phongjong nok salan jine tia tamana yopu hibe la kine jimnang tamanu mong sang nang ja 나가가다라는 마부 몽상낭자 홍야오 당골 프레시덴나 포네명양아 낭징 라이야 무게도 한개 이부 넬복 예메부야 핫바 알릭 넬복 예메야 아이 또마노 요옹 몽상보 주다이 상보 옹네 세보 람연낭 세부양 제바 따옹고 요부마 자짐하 영 몽딱보 몽다상보 또마노 옹후낭게 하도게 ngalang mabu sa hadugan hongni lamnya mai bo bang hachani siam bai buni twindini ausen den ongring se bang timdiki se bang tau taong among lak lamnya nangja emane bang tamloji ong ko hangge hado bai simeng nangge sonari ye hangge hado bai simeng nangge ano longleng ai yang ong금 한 개 하도바 짬 안오 심행 무양 세도부터 아이 한마 한 개에 비양 요 부모 자진 반응 세 마바고 나자 몽다상 나가가다란 마부에 만 홍종노 사지는 옆낭자 또만 권약 지는 옆낭자 이만은 자이부와 권약 홍금부 마보네 낭부 권약 홍금 리브네 내부 또 거의 몽수의 영올락지네 리브 홍종노 사도 권약구는 회고낭자오세 권약구는 요부미 짐낭 자오세 고냐고나만 또 회몽낭 자오세 이부 가우 또 자인담낭 땡큐 Tandaan mai hadiki bi printed program hadiki menyinang pada hadiki hebak ya yong pada miang chanang wang ne teman thai wang sim phau shooting boy bao wo yang ai ane yes KBCM pastor wo yang jemetabu Christian Mailan hatu ma ngau ne tau yong lak se chai bai jam sa WhatsApp message ma bu bai nang nakamis ma ngau do yo kata mi kata lan mau nang bu khai se ibu tam se cho sang ya yo se ibu tam hebak hang na yu bu se ibu tam no hatu kibu program hebak hang na yu bu se ibu hatu kibu ma bu ngai yang ge yang boy tawa jingnai si yu bu ji si bu
tuman phai ENSF official and president woyang phai pay ngonang iman pay ngoyang hado program do bumen ma iman ngau pha ja I hab yang si bujing iman jing nei si yu si bu yang boy iman de hipak man pha ba to jing ha information ki ngau pha ja I do yang iman de hipak kha ga phalak se yongnang information mohan sop jani ole nimite ami nakamis pa koi dia se amni han de lokai gina moi ami han laga yate thaka baba goi han lote permission mangai he ase de acha kalibra idu sonai road de rasta do 8 baji bar kam kurubole suru hobo ami han laga town de khalwa short no hobole nimite petrol diesel short no hobole nimite ki kam phalba jawole minido itu rasta phalba khuli jaile hobo itu karne kimman emergency kam thagise bole do 8 baji teri holi 8 baji atha tak holibe 8 baji laga aki ke jaile bal aro iman kam na thaka holibe jabo lage bole do 5 baji bichide kile mane 8 baji do 5 baji tak to ami khan kam guru bole ase kilo gole ami khan chudumudu kari rasta he ponaise to noile do ami khan do rasta do completely do khula nai idu nimide 8 to 5 aro tare mission lagai gena kam guru bole ase ami khan manu khan idu kiba gura dem de tare kam gura dem de kare ahe gena disturb dile do ami khan kam guru le bi na pare to kam guru le na pare se gole do ami khan kim man tin lo bole olai idu nimide cooperate koi gina ishe job arbi poila bi 1 week majority public bishi cooperation digina aise itu nisina itu hapta bi ami han itu rasta pal work clear no ha tak to inaga cooperate kuri dibi de koi gina itu ekta first information second information de itu affected kor khan kiman da de students pajakhan ase ami khan khobor pai gina ase kunuba do kitab sob jai jaise kunuba do uniform khan jai jaise documents khan jai jaise inaga khobor pai gina ase do inaga thagise gole do yade mon down students union ase mon area students union ase itu khan logote khobor guri dibe amni khan laga paja laga kitab ekta bi nai uniform iman nai aro documents especially educational documents khan kiman da loi jai gina ase inaga ase gole do haraise gole do amni khan detail bra likhi gina ami han laga mon area students union or mon town students union laga hate idu submit kuri dile bishi bal aro yadi kunuba teacher khan school laga in charges khan thakibo idu khan de ami han request korbole mon ja do ek saal de inaga hotai howa la no hai ekbar howa laga ase ami han kun bi naga aibo ko gina phamna kuri na thaka nai holibi inaga hoise to ami han sob mili gina kam korile he itu laga problem ba pahar olao paribo itu nimite amni khan textbook or notebook ke do charges no kuri gina school ra idu family khan affected family khan de motop nimite holibi tilebi bishi phal hobo ko gina itu bi janai dia ase acha ami kunuba sobke do nakobo ami han parisho kole ekta acknowledgement khan olobole ase idu time de no helo kunuba alak program de kobo aji man tight program de sobke do thanks dibo na paribo holibe ami khan power department or telecom services khan de bishi kushi balaga ekta kota gori di ase kile gule ami khan power nai mane pura chuku pon gura nishina thagi jaise phone network nai pura eku idu pakla nishina mute hoi jan nishina information eku na pai inaga na ami han pura inaga thaga time de rasta pura cut off pusti de jawle rasta nai idu time de ami han dikise department khan amni khan struggle gurgina iman mission ki mission ase ami han na jane nam do holibi idu tangor mission bukhigina amni khan pusti theng bra peragina at the earliest idu restore guri dia kane ami han thanks dia laga idu kopor koi dia ase aro volunteers kan kiman chun de lagaise sob include kurigina kiman chun lagaise sob ke thank you Konyak students union Konyak civil society la nambra district administration la side pra I mean thank you from the bottom of our heart I mean kushi ba laga idu kota koi dia ase amni khan ami han do ini order hi di dagise
office te pohigina ami han eko kura nai holibi field te jai gena kura do amni khan thagise idu gane amni khan sob ke ami han kushi ba laga kota idu koi dia ase kilo gole amni han thaka nai gole ajibi ami han ina thaki bole thaka nai holibi amni khan laga motop amni khan laga cooperation amni khan laga contribution idu ba ami han aji tak idu ho aji olop ami han relax hobole parise idu nimide amni han de kushi ba laga kota koi dia ase aro ama baba khan sob tate physically ahegena hat pra kam gurulem na parilibi church kan kun holibi prayer de motop kurigina ami khan de inaka support kura karne aro cooperate kura nimide ami khan bra aji idu rasta de na berabi idu rasta de kam gurubole ase kotem de acha koigena pohija light to na haibo idu karne amni khan idu ke ekbar complain na guribi de no hele do idu portion de inaka pia ase idu ke ekbar na chubi de kotem de inaka cooperate kurigina amni khan complain na kurigina ami han logode ina cooperation dia nimide ami han thank you koigina idu bi koi dia ase aro ekta tau clarification ekta ami han de idu tau to clarify gur dile pala se koigina koi tagise idu nimide ekta tau clarify gur dibo koigina jo kali idia ami han laga KU president ba ko laga donation or I mean that whatever relief idu dishe idu do ami han department laga idu government laga side pran hoy ami han kiman donate gro warse ek toka ba loigena lakh holibe manohan pishi chun ami han all over Nagaland not just from Nagaland within Nagaland but pahar babi pishi manobra ami han laga tuk tikigina inaga motop dishe itu khan laga amount kiman aise itu laga hitia laga ase ami han kunuba manuhan koise are Nagaland government but 70 lakhs tikina hunise kile itu to 1000 dia ase 2000 dia ase koigena pishi jun hunise itu to ami han la deputy commissioner ba explain ko itu to ex gratia itu chokom ba khande itu mura khodi itu laga to alag ase holibi ami han 1 toka 2 toka holibi lakh holibi hazar holibi ami han ba scanner potage itu ke aha laga amount wala dia ase dei goina itu bi koi dia ase kilo gole ami han public kan confusion pishi hoigena itu kile itu KU kan poisa to ina kile ti ase goina pishi jun hoisi kota aise itu nimite itu clarify koi ase aro ami han itu donation drive to khali mon down nimite noy entire district nimite cha laga ase idu hobra sob laga bhabi bolo olai ami han mon down ekla karne gole to eku noy idu ba bishi amount bi dibole parolo thagise kilo gole to sai jadam de amne khan calculate kuri chaile phalba janibo ki 10,000 into 1,000 household de kuri shole ami han 1 CR 1 crore rupees olai jai ami han laga donation contribution to inaga amount do hanai idu laga athabe punjanai holibi itu bra loigena dibole hobra are iman poisa jama korigena inaga kile inaga to nohegena ki ase itu bra ami han adjust korigena para tak adjust korigena ami han idu kuri dia ase gone idu clarify kuri lastly ami han tade kam gura khan kutkute kam gura khan ami han visit already pimar manahan ola suru hoy ase kilo kole tade pani flat hoigena tade thagena idu smell hoigena idu manung pimar bishi hoy ase ina khobor pai ase ami han CMO khan ami han kiba korna jogali person tawai patai ase nakinwar dibe tawai ina ka patai ase ami han mon down de thaga khan bi hosher gurina thakibole nimide idu koi dia ase kilo kole tade kam gurule ja dem de do ami han mathi norom khonda bia tade janwar mura murki kuta kahori sob murise itu laga smell sob melai gena do ami han itu khai gena hapta kam gura time de amni ala health tibi effect hoi thakibo itu nimite chuti ki hoise kola phat report kor dibe district hospital de aro no hele amni han nichur bi ekdam careful thakibole nimite itu bi koi dia ase idia ami time na bishi loi dise holibe ami han laga men ami itu time manga do ami han laga ENSF president bra time olop TV ko ba tai nimide ko ina mangise ami ENSF president ne yade ekbar mati ase dai laga nam nuhimong ase tai yimkyung manu ase tai ami han laga ENSF president ase mohan tu khwa honi gina tahan physically bungji gina ke bakuru bako ina portion din ba ko jole surgery rukhibe rasta nai tahan du idu mohan logote eki logote kam guru bole ahibo koba ai
আপনি খান চোপৰ হায়াৰ কৰিব পাৰিছে ক'লেতো হায়াৰ কৰি নাই বুজিছে হ'লে চোপৰ হায়াৰ কৰিব ক'লে 100-200 নাপুংজে ENSF কে এইটো কৈ কিনা চোপৰ হায়াৰটো নকৰি থাকিব কৈ না পাইৰত আহিব কৈ কিনা আহাটো চ কালি আমি হান 3 দি পুঞ্জিব নেকি ভাবিছিলে হ'লে আসাম দিবি ফ্লাড হৈ কিনা ৰাস্তা 2-3 জায়গাকে ইনা ডাইভাৰ্ট কৰি থাকি না ৰাতি 12 বাজি নিচিনা পুঞ্জিছে আজি 3 লগা সাৰ্ভিস ডিভোশনাল দে আহি কিনা তাহান কথা ক'বলৈ মন থাকিছে হ'লে কালি ৰাতি 13 পুঞ্জি কিনা অলপ টায়াৰ্ড হৈ যায় কিনা ইনা থাকিছে তাহান 8 জুন অফিচিয়েল খান ইনাকা আহি কিনা আছে তো ইডিয়া লগা টাইম তো তাইবৰা তালা অফিচিয়েল খান লগা নাম খান তো ইনাকা ক'ব আৰু কি ক'বলৈ আছে আমি হান লগতে তাই টাইম লৈ না ক'ব আৰু আমি হান সব লগা নাম দে আমি ENSF president and his team de amihan thank you amihan mohan nimite inaka sacrifice koi na aha nimite thank you koala kota ko itias Ajiradi amikhan a prayer and candlelight service in memory of our lost brothers and sisters laga souls ke honor krina idu program lo laga amihan laga chairperson idu amikhan Konyak Baptist Church Mon Town laga Reverend Pastor Braloina dai laga osore kam kura manu amikhan laga Honorable Minister Lady Wife Deputy Commissioner Administrative Officers aro sobse respect kuri thakia bereaved family members aro affected family members of the natural calamity that will continue to haunt us the date the 19th of July 2026 apnian sobke Eastern Naga Students Federation office aro Eastern Naga youth laga naam de Eastern Naga citizen laga naam de ra respect kurina ami khara kore ase aro salam bunchai di ase khada daimi lobo ami khan koa nisina ami hala KSU president bra koi dise Pisi din bra age bra ahule mon thakise holibi morom bra ami konyak paja kiman yade ase citizens khan ami khan ge biana bai dibi rasta hi na thakya bra ami khan apne han ge time de puncho paranai we couldn't be there during your search rescue and retrieve movement we deeply regret our inability to be on time to be a part of you as we fight against mother nature threat to rescue, to save, and to retrieve the bodies of our family members. The Eastern Naga Students Federation, Munpishi Bikhai, family members kan, apni khan laga sugu pani kiriya de, amar Konyak Pajakan, amar Mon Town, Mon District laga citizens kan ge. আপনি খান সুগু পানি গিরিয়া আপনি খান মনটু খোয়া একলা নহই দেই হইলিবি আজুদু আমার ENPO সিটিজেন সব মানু আপনার লাগা সুগু পানি গিরিয়া তিখিনা আপনি খান লাগা মন্দুক তিখিনা আমি খান সব আপনি খান গে চোকতি না আমি ENSF প্রেসিডেন্ট আদ্দা জাত থাকিছে আজি আমার কন্যাক কান্দিয়া আমার কন্যাক দুখ পা দিখিনা 7টা জাত লাগা নাম দে আপনি খান গে মন দুখ নকৰিবি আমি খান ইকি লগতে আছে আৰু আমি ঈশ্বৰকে বিশ্বাস কৰিয়া মানুহ আছে ইটো বিশ্বাস পৰা আমি খান আৰবি মৰম কৰি কিনা একটাকে কমফৰ্ট কৰা বাজি গনা চাব দেই গনা ইটো I also would like to acknowledge the strength and the courage our bereaved family members the affected family members have had আপনি খান লাগা তাকাত ইদু দিখিনা আৰু আমি খান ৰিইগনাইট হইনা আৰু একজন কে ডাঙৰ ওলা বিশ্ব ওলা মৰম কৰা পাজি গুণা যাব মন চিন্তা নকৰিবি মন চিন্তা চুতু নকৰিবি আমি খান ইকি লগ একটা হিমাত দে ইকি লগ একটা ব্ৰাতনা একটা বিশ্বাসিতে পেৰাব দে গুণা ইদু আদ্দা জাত আমি খান ব্ৰাদাৰ্স ফ্যামিলিজ নেবাৰ্স কইনা আহা লাগা আমি খান ENPO আমি খান ইনভোব্রা আজি আপনি খান গিয়ে আয়না দিখাও আধান লাগা শাকল দিখাও পারা নাই কি লে গলি তো আমি খান দুনিয়া লাগা ইস্যুস খান দেবি পেরাই থাকে আমরা হলিবি আমি খান সব লাগা নাম দে আমার কন্যাক পাজা খান আমার কন্যাক জাতি লাগা সিটিজেন্স খান আমার affected family members আমার bereaved family members খান লগো আপনি খান লাগা ওসরে আমি খান বি হতাই আছে দে মন দুখ নকরিবি দে কইনা ইদু কবলে আইছে আমার লাস্ট একটা বাইবেল ভার্স কবলে মন আছে আমি সব কারণে
I read Isaiah chapter 41 verses 10. Fear not, for I am with you. Don't dismay, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, and I will uphold with you. Idu amikhan sob blessings lena amikhan bratna de modop kurabaji guna jawode guna amikhan laga tribute, amikhan laga word of condolences, amikhan idu girja de kimon chun ahina se idu de ami samai gori ase. Thank you. Chairperson of the program, Reverend Pastor and church leaders, address to nakuri thakibo, bishi lamba hoise, gorom bi ase, so mano pankha mari ase. Good evening, everyone. First of all, I appreciate the KBCM, led by Reverend Pastor, organizing this kind of candlelit service for the lives that has been lost. Pishi munduk ase, amagan ektam munduk kurigna aji. Yade chama kurigna ase, the tragic loss mon la landslide pra. Khudabi kogule nai, inga namde do emotional, too emotional hawa mukhambi ki kobona, ki koile phalo na. Very family member kangibi kina koile phalo na. Koi kana makhani naga thagi jay. Olibi ami period family members kange ko bole mun jado. Mun dangor thagibi isor logo takot mangibi aro future next tomorrow ki gurubo itu laga answer do phal ba kurubole isor laga rasta de chabole itu mun dangor thakibi de ko naidu janai diase amar KU president bra tuita miss kura nisina ase acknowledgement dia do Langsa Hills Welfare Society babi condolence message digana thakisile itu ami bi taike kobole pawrise aro engwa prabi condolence message digana thakise pawra bi bishi thakise ek takki kundu kurubna kundu na kurubna thakabra pawra bishi thakibo but ami yat kura hisabte itu be great family members ke itu janai dia ase coming back itu amar manukhan maybe itu change kurule try kuru lage we think too much of monetary benefit itu I think we should change 2020 to 2026 6 years te ki incident aise ki aigana ase itu amar Konyak entire district pra jani ase itu ami kisa kobol na aji laga milai gana I think it is the third incident where everybody worked together but still something is missing itu reflect kuri lobi Nagaland pura de hoisido why only in Mon itu reflect kuri lagi as a Konyak was not as a DC ami reflect kuri every after the incident Sunday evening, Monday evening, Tuesday evening, aji tak kali rati tak mo reflect kore. What is going wrong? What happened? Ki hoise? Why? Why only to my people? Maybe more like that. So maybe we are too much towards monetary gain niki, which is unpleasant to God niki. Inaga laga ekta mugi thought to ase. That is my personal thinking. Mola thought ase itu bra. Amakan itu reflect kuru lage. The incidents mohange incident happened hoy ado. Ekta reflection ekta thakibo lage. Coming back to the donation, coming back to the relief. KSU person la kobole he koiside. Amakan laga mukto control naido. Manu iman kam kuri thakile bi edu
comfort hi lagi do amakan. No doubt, government has declared 70 lakhs ex gratia today. It's not the itia kiba laga relief TV laga no. It's ex gratia. Itu itabi ase. Amar KU, KSU, KNSK, amakan team bohe gana. Ex gratia to itia dibo. Koishe do moi. The rukibi. Bo dibi banai do. Itu itia di thakile nohobo ko ami rokhai rakhishe. Itu ase dai, itu janibi. Relief as in such committee set up kurishe. Amar KU president ko ani itia mon town la committee set up kurishe. What was jaigana administration, police, KU, KNSK, KSU, ward Gangbra, ward chairman. Verify kurbole phatai gana ase. We are collecting the documents. Itia subdivision de chavo, we will collect the documents. Ekta documents logena, we will write to the government to give relief to the building damage. Properly khor jaija laga, khiti effect kura laga, itu final hode. Aji government bra 70 lakhs dia do ex gratia dia de guna. Aji congregation chama. I didn't want to say this. Mo itu kobole mon nai, but since KSU president bra, itu olai dia bra, mo aji itu koi dia se guna. Itu clarification ekta janai dia se. Itia KU bra ki relief dia do. Sabi district administration ekla bra he kurana, KU ekla bra kurana, but it's a teamwork. Why I needed this teamwork? Really, teamwork kuri gana kam kuri jaile success hobo. Iku hurdles no hobo. Itia amakan teamwork kuri gana. Charibi administration ke charibi, KU ke charibi ko chole ki tabi successful no. For the past aji milagna 70, amahan kuri gana hajara ekku bhi itu biya unfortunate happenings iku hanai do. Itu kiba kam kuri jaile bhi diktar hua iku hanai do. Everything smoothly aji de. Rasta khuli khuli try kuri je. Rasta khuli. Aji tak bhi watching de somehow pungji bole laga rasta khuli dije. Sunday holi bhi. Upay nai. Sunday holi bhi jabi kuri gana aji tak watching tak chao. Watching was totally cut off. Sunday de watching khuli dije. For light vehicles. Till today, God has been with us. Why God were with us is because we were united. Ekta thaki jide. We didn't think of material gain. Like all of us do. We didn't think of materialistic views. We thought of humanity first. Amar Konyak la moto thakibina, humanity first. We thought of humanity first. Kurigana, ekku diktar noegana, rasta laga par kurdishe. We tried our level best to retrieve the 2 dead bodies. Holibi, inaga hoise. I'm very sorry. Amibi, paranai, when amibi, ekta moon bika je period family member khan ke bhi amar laga moon bika apna ke bhi janai dia se. Still then, let God give you solace to the period family members. Bacha khan exam diule lage koise. Itu nadile nohobo koise. Exam cancel kuribi koise. Iman kiba thakadam de type likhi gina dibi na ko abra ami tate computer bi thakana iku bi thakana ami rasta khunda jaga thakadam de moi handwritten bra MBSC ke ligije extension or postponement or alternative way kuribi koise. To finally ami do tate landslide area ba uthi rakam phone call kono rokom line par phone call ase what is the alternate ko adam de amar SB sab to koise airlift noile do alternate nai. That's why ami aro khobor diche airlift kurubo lage gona. With the state chopper, with the Indian Air Force chopper, 9 trips amakan pung trip marigana. Student kan pura MBSC exam likhibole chaboli diche plus kunuba emergency bimari tha khambi chaisi de.
Itu ami laga ekla la kam noi do. It was all teamwork. Team to strengthen thakise do. Itu ba success ho. Aji tak teamwork thakabra. Amakan itu successful kurina. I'm not taking credit. KU is not taking credit, but it is the teamwork. Itu uporde, over and above. Itu tragedy brado amahange itu remark indelible. Itu erase kuruna bara amahange remark ekta thaki jaisi do. Itu karne I express my deepest, gratitude to the 42 AR led by Commandant Assam Rifles. Tai Kampi from day one kam kuri disi dei. Itu amar Konyak itu yad rakhi lobe. Police. Iku order bi diya nai dei. Ami Assam Rifle ke tumi kan jaiga na itu kuri bi kuwa nai. Teamwork. Tak automatically jaisi da. Police, SDRF till the 6th day. Amakan itu kuri. And itu ki karne ase? It is the work of our Lord Almighty giving us the wisdom to be united. If we are united, palo bodo, hojido, bangi jaise landslide, nature lada amani ko kogo na pare do. But if we are united once again, mon do aro repeal kuru paro, mon down do aro repeal kuru paro. Ito nimede. Aji chama dinde. Mokhan period family member khange respect digana mokhan sob mun pikha edu chanai digana. May the departed soul rest in peace. Ekta scripture de Psalms te kwa nijina. The Lord is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. Kwa nijina. May the Almighty God grant eternal rest to the departed soul, comfort the bereaved, heal the injured, and bless the people of Mon with peace, hope, and courage in the days to come. Aro, Amar, state government gibi, bishi thanks Janaria se, led by our 9 elected members. Takambi public to koi thako elected member ang ki kuriya se, koi thako, but they can be takala heart and soul digana. Amakhan lagade chuk disi de. It is led by our Honorable Minister of Forest. Tai pungji se, tai bimari manu ase. Actually bimar manu to bimar boi thakibole, but he came all the way. It will be ekta Konyak to realize kubide. Our Honorable Minister, Medical Minister pungji se, advisors pungji se, MLA pungji. On top of that, I express my heartfelt gratitude to Honorable Chief Minister. Pani biya holivina, tai aishide chopper luigina. Sabule aishide, tai la sukubra tai saigana jaishide. With all this, how did it happen? It was the miracle, even though we mohange tuk tilivi, utu upar wala do, mohanla tuk pi, phal kuri du bole. Ikku problem no hina ajidak ahese, ajidak edu service ku, amahange edu service lobo, le time phal diabi, isorge thanks TV, and I also thank the KBCM. Let us continue to pray for one another and remain united as one family. May God bless Mon, and may the soul of departed rest in eternal peace. Thank you so much. Ongam ayong bupay, taidam pabukia, ngau ye tambu, jateli woipalan numan asay damunyong panang, yelakpa kawanga jateli woidam lakchina, yenamaima numan asay damuiman tampa. Especially Amikhan Lode, ENSF President, Aikena Amikhan Mun Tangor Kuridibule, Kota Kuridia Amnide on behalf of Church, Kushipa, Aro, thanks Idu Janai Diase. Sadaman Taidam, Kawang Ngaupe candle lighting Woilak, message of hope and candle lighting by Reverend H. Mopa Konyak, Pastor KBCM. Saida hibak ebadamna.
Dear friends, we gather tonight with hearts weighed down by grief for the 8 precious lives taken from us, for those who suffered injuries, and for families whose homes and futures have been displaced. We do not deny the pain, the silence, and the shadows that tragedy cast upon us. Yet as people of faith, we proclaim that even in the deepest night, the light of hope still shines. Jesus said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. John 8:12. Jisua aniu iman de dawa kadong yu wangai. Au afai de vui lakai. Wang nyak ma au biu yekem lak. Hayang boy ayen wangai daulak. Again Jesus declared, I have come into the world as light, so that no one who believes in me should stay in darkness. John chapter 12, verse 46. Dawa wangai hayang ating lakpu say wangnyak ma yengolak jingne. Daw kadong yuda bayange. The candlelight which we will hold is more than the wax and the flame. It's going to be the symbol of Christ, the light of the world, who enters our darkness with comfort and peace. Hangiba, candlelight, sa domana John lang nangoya ba. Hadawa Jesu Krista ya abaibu, wangai, wangyak ta wangai ya abaibu. Hadaw lepu ayong na ngolak. Hayanga, hadaw wangyak ma, ngobulandang ma, hadaw wangai, ya abayanga, mongjang tulumay dambu comfort. Hayanga, chingmay pa dambu peace, hadaw na miyangla. Daw kama, hadaw namnawa, chona dalang ngonang. Oba hadaw candlelight, palak chingni ilakay, hadaw light kongkambu, bonlak, light off na miyanglak chingna timdang olak China damnang. Hayanga hadaw ma, apay chamsa namnolak chingna, KBCM butikolan hayanga aswet pastors lan, daw ma nayayong lak. Hayanga daw light pa yanga, ayak mabuhay iman pa atay lak, iman pa matay pa ayakem lak. Ayak mabuhay iman ja siya atay buwa, numan akan pide iman pa adam galak, anyang numan pa maa, jada tay pa atay buok lak. Hayang bay tau menyek pu sausan balan sausan yulan iman auyan nay, iman hay ayak mabu lepu jana pa aya adalak, pangyuhada imana bongkan bonga anu numan pa matay bonga atok amay togi dalak cingna tawi damnang. Hayang ado light pa kema, itu light tu candle tu kida church elders Canberra, abunahan ke light kurigena ahi jai, curi thagibi. Sob manulaga hati itu light tu pungjadam de, candle light tu hoa bici de, candle nedakakan mobile light apna on kurbu parabu. Aro hati kon kiman chunge candle ase itu light kori dibo. Ekilo ode silent prayer. Achun takan life sajane mede mohan remember kori gina silent prayer time tagibo. Arabi khor manukan monduk te ase tahan ke yad koribo. Aro kiman khor phangai digena chokombai gina manu ase tahan ke bi yad kori dibo. Aro itu program do enaga prarthana kori gina khodam kori gina kana ekta koribo eki mass prayer thagibo amen gora bechete only main gate ti jabo kon bi side gate te jabole aji naparebo sob gate lock ase sob itu main gate ti jabo aro itu light to yate nimitai gina nijo hati chuli gina sob gate pahade olai jabo lagibo aro pahade itu light to asti nijo jagate
chai jabo garni itu janai dia ase aji gate bhitor de gari ekta bi nai hobula pahar de mohan sob outside of the gate we will all go out aru itu light to juligina nijo laga khorde noile nijo laga family de nijo laga heart de peace of Christ the light of the world itu hope to luigina jabo itu laga significant brai mohan itu service to lobole ase I now invite the church elders to kindly come forward and join me for the candle lighting. Let me say a word of prayer. Tau yubu he bagyak neng. Achaw ba ada ba yongwan ba kawang. Nang halom Jisu Krista kadong yu ma angok bu. Wangyak ta wangai dam lak jing na. Monghem ma dai ngok bu da monghem hayanga jingmai mongmai yanyi bu ya pai bu. Lam yu ayong jing na minyong bu fa boy. Tanyi teman pai bulan kadong yu ma bu. Yandaya menyi hobu adu pai mongsang mongmenga noksa kadalan hadau cila daun ngonang hayang boyanyi ba Jisu Krista nangda ating lakpu ayong fai nanga kadong yu wangai hayang hadau wangai ya wangyak ta okpungene tamnang se lepu ayong fai mongema nang mai ngonang se sa hadau candlelight service namno dining namno dalak hadau tuiso kongkembu apa aha yaha achau kawang man me didiget na myang achau adam yup nanggi tolana sopa nang mongai yeo amen. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Jisua aniu imanda e, tawa kadong yu wangai, o afaida woilake wangyang ma obu yikemlak. Hayang boy, ayen wangai taulak.
On the 19th July 2026, our community in Mondown was struck by a devastating landslide. 8 of our dear ones were taken from us suddenly. Yet we believe they now rest in the eternal light of Christ. At this time, we shall remember and honor them. The lives they have lived with us, the moment they spent together with us. The 8 persons, our dear friends, who have gone to be with the Lord. Their names are as follow. Mrs. Bomay, Longkai Village, date of birth 10/9/1992. Mr. Pangho, Longkai Village, date of birth 29/01/2006. Mrs. Kenlong, Pongkong Village, date of birth 29/10/1993. Mr. Longlai, Pongkong Village, date of birth 18/9/2013. Mr. Daudun, Uting Village, date of birth 017/1974. Mrs. Tan Khao, Uting Village, date of birth 28/11/1978. Mr. Ting Yu, Uting Village, date of birth 31/3/2011. And Mrs. Doi Tron, Chen Venue Village, date of birth 7/12/1988. Hong Kimbu, Pak Sogma, Yong Lak Jing Nese Dong Nam. Hayang candle Wang de Hong Do. Hat Otabo Mohan candle uporde. Aroi Itia Namburi Dialaga Manokan. Koni Itia Ishor Logodia se. Dahan Laga. Life Mohan Logode, Eki Logode Taga Daim. Remember Guribo, Yat Guribo, Aro Dahan Laga Atma Ganibi, Mohan Yat Kuridibo. Aro Dahan Bra Charidia, Munduk de Taga, family members kan Gani, Yat Guribo. Aro Achilaga, devastating landslide to Mon Town and Mon District Bra. Chokom Baigana Taga, Manohan Ge Yat Guribo. Korna Taga, Munduk de Taga, Mano Bilakpi, Yat Guribo. Itu nimede mohan ekilogode edu khan ke yad korigena shugubon guribo aro mohan bow down heads bow down guribo aro mohan silent prayer 1 minute nisna chopchak tahan ke yad korigena pratna guribo de teman moilan ngau yengai be khu daha hayang iman dai dawa yopuja phadang.
Hallelujah. Achau ba ada ba yongwan ba kawang. Taman yak mangobu hada wangai. Lepu amai pai. Wangdang kawang. Nyicha wangdang angching me. Yana ngobu lan pai. Mong mai se holak. Hayang atini kadok nyuma mong sang mong meng ngobu lan do o. Yanyi bo Yesus Krista. Nang wangaya sa do hayang noksa hayang mongjang wangai damba hada wangai gaya maya angu bu ese mai damba hangchingne hada wangaya Yesus Krista nang da lepu hayang nang mu bu healing ayong nang kadalana taulak hada monghem pai teni libulano te do boy hayang libulana tau bu noksa kadalano te do nangge hayang teni Chuan me maya paucha mong sang mong meng pape shu bulan pe cha na myang wang sem ho ye hada mon down mong obu citizens essay candlelight hada memorial service ya nangi moelanda mong jang matulu mai damba hayang li bulan ya ha nyai na wang dang ka wang nang yak te sem dam boy hayang tuman say de hada wangai cinde tuman mongjang me ngone damba yanyi ba Yesus Krista men me fanafa yop nange tolana so pa nang mongai yeu amen enaga turi thagibi mokan 1 kilo de kana ekta kuribo Hymn number 316. Jesus Christ, 영광 낭발 오와 다
Let us all call for mass prayer. The candle we have in our hands also is a prayer that we offer for the souls, for the lost ones, for the injured, for the homeless, and pray for the rebuilding of homes and lives, and prayer for hope that will not be extinguished. Together, these lights remind us that we are not alone. We are bound by love, by faith, and by the eternal presence of God. Let us pray together. Hallelujah. Chào bà đã bà yung han bà cầu. Hado bà hi bak amay. Ayan amay chuna kawan na may yung bukabo. Ayanga hado wangay. Hey, di bulan tek daw boy. Hado dumana yopong onang. Kawang nang yalak pa chana yepa. Noksame wangay bay na dambao. Tani yasan lakne se libu ho buyang hayang ko chathai liya singyang hayang moelan nagalen chayang kadong yu akan ku kadalan mabu ngaulan yayang sipsu yayang tau yang tani kadong yu mabu tai bu lana hakibu taidam ayong bai tai bu ngonang tau kema mong de hu tai nang iman tisun song daya biyoy iman singne tauba taidam amay ya opua hayang auyan ausin libulan singne anyay na no libu noksalan singne tuy may lingnang chamabong nang kawang nang moy mandam do hayang noksama monghem ma dai ngobu yanyiba chisu krista hada wangay ke wangay bay dam do monghem bay dam do hayang nang anyay ne Pumaino ka kadong yu wangay. Hayang ahem. Tau chaliye. Tani hadaw wangay chone. Yuyo noksa pongchong de yibuha. Monghem bay yina damba. Anyay ne tani landslide me maya pojaan nok yinang be. Nok say pung saye. Hayang libu hobulan chingne. Lepu ayong. Taman say Jisu Krista ma pemja. Cham sang nang. Hayang hada wangay moilan de cha ki ngoi ne dampa hayang hada ba wangay ma ajadai bu wangay na myang dampa tamana chunbu hada wa candle wax sai ngonang hayang ba hada de lepua yima yichalak ba chin de bu chi sukrista wangay takama da ba monghem moilan ayen mongchang ba pai ne dampa hayang wangdang kawang nang yak ta phana pha boy Hada mon down hayang naga kadok ma tani teman bai hobu wangyak ya du so obeu ni se hone da dam hada wangaye anu kasi ya ha changdai dam nang hada wangai chi sukrista nang wangaye wangyak te overcome na myang adam nang hada wangyak te chi sukrista nang wangaye opung ene dam nang mong shui bude mong yong bu ya ha pa dam nang mong myang bude mong mai hayang mongsang mongmang bude chingmai pha dam nang hado wangai tani domana yaning hayang moilanda tolumai dam pha hado monghem chen doman bai ngolak hayang hado monghem bai yanyiba Jisu Krista nang bai holak dia hado yopu hayang hado candlelight service daidam yong mai sodam mujene menyong pha boy yana dining wangdang kawang yui noksa pongchong hayang akhung de kawang nang bubu Chingmai mongmai bai yine dam pas yup nang dolana sopa nang mongai yeu amen
Sing na tam yang buki monglo ngai lak monglo ngai lak hayang main gate nok so yi ko mu bu hadau sa da ngai lak alo ket lana kap yang ngonang monglo ngai lak hayang victims hadau libu ho bu nok salan ching mai lam leng lakai long mai lan pai church elders lan pai administrators lan pai salam ya yang naman yi bu iman pai salam ya yang bohong lah. Ada line up nama yang ngobu TC hai kio presiden lana salam ya awang ada itu bu iman de cep yang tahu biong ngobu lan pai salam ya bohong lah. Tahu line biong ngobu lana tenyi libu kada tat iman pai bu nok salan todo bu nok salan ngonang.
Jesus.